People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Ni sambula na turang na marama na turbo ngone leo kaki na bekem ni susoli. Ne sar tal cuma na my TV. Na wasini ngona na lotu bono ke na matentu enda sa toka na ka rosa ngabul kerua ne wasi. Tama bini bina ka bana ito kini bulan na ngoni turanga Yesu Kristo. Ni marro chika na bulan rani ta mai sota. Na vata vatongo ne ka benda indai. Pambula tal chika nonda vi korba bichin. Dulun ra wolu sanga bul kantua. Ni bula bina ka talangan na sar chuma na bese burbura. Dindi na ngauna, dindi na singa. Na namun indo sar chuma mai sakali buchuga nikina na babiri bina ka na ka benda indai. Tama bini bina ka sar chika na ka bini kuwa na nonta bulangi. Na ka benda indai na pambula mantawa ni bula bina ka. Puni wai chose se turanga ba lili ni tapani bisele na balimbulo lebu na koro turanga suba ta soli chikuna ngona ni bambula turabulu wai isa mbulu binana lewe viti viti ke rutuma ke na vivono e burbura ni warno ti mai kena na valevu sabna ka turaka na marama na bulango oktoba anda satoka ne ocho chini madawa na bulango oktoba ndau bakato kai chukuna ping toba ko tokara toko kinango Bunu wai chose se turanga ba lilin tapani bisele do bitoko ni katutak baletan na ping toba bunu wai rani ni ba masala tak manda na balim ni ping toba kira bakasama binaka pate na tambani bula sandu tu takati wale una kenando kadiva kina ping toba mo na sukales mande mure mo va madalta na cancer eviti onon rauna cancer bubo wendo kuniti kuna biambaki yo na bi onon rauna cancer go dona kana lebunita mata na kaiviti na kawaito ke erando mai matendole tiko ya na matengo na itata robi endo erani taka ke baka singarabi ni se lele na mate dona kana na kena ndo ngarabi tiko na matengo wana lomani onon rauna cancer bubo ndo wuri tiko mena biam bagi todoko ele ronan rau kena tolnan rauna cancer ngona cancer ngani sudu kwa ko ketundo sangati ko ko ambela ni lebu rani ndo da ke mer mai ba madal ta non cancer ni sudu mai bana bi matangali cancer taleso ya ka buno ni reda manda rani ndo tarama ndo rabital no chubaleta na mga cancer rani tarama na bi matagali cancer di berin toru tarama dani na cancer ni sudu baleta na bulongo to kina aranto garabi kina pambimbi na kena tutaka chuna nonda tabanimbula na nonda matintu taba bina ka na kena sangai metutaki membaleta na bula sango na cancer bate ko na cancer ndo na mate ndo na tikiniango ko esa sini va muria na itubu ni kena tumbu na yango erau ni cancer na mona erau ni cancer na mata erau ni cancer na uvu erau ni cancer na yame erau ni cancer na mona rautala ni cancer na itilo lagwati ke na thyroid gland masela mandanga itu ya sani ndomongo rani cancer bate kwa rani cancer na tebuso cancer na itilo cancer na ndawimbudo cancer na liver cancer na wawa cancer na katuningone na eva marama rani cancer na eva turanga rani cancer talanga na ivi kidneys na pancreas na ngada ke dembule mena kalu ke baka na sini va muria na pet ni yang na kena tubu tuna yang sa rani cancer bate kwa na nitu itabio ke to le ngona sana kem sandung mi kunia tunga na mati ni sa ndewasara ke baka ndarani ndike barau ni sekalilai serani ndona kanda serani ngara barau kena mai balangi me baka muwa madala tagati ko mai Amerika na non rendike bona mati ni sudu wira na marama wa madala tagati ko kena ba madala ba balangi 1 in 8 chance of a lady developing cancer in their lifetime ken balbale ni tumbo take mai ndona elewa doti kuna 1 in 8 chance ni na tumbo na kunibe ko na cancer in their lifetime yo
mai walangi ni ndare talnga tutu patatinga na incidents ni cancer. Ko ibiti bebia 250 to 300 cases a year of breast cancer kunitiko. Tutu patalnga mai walangi. Yon donga nanduindi mai walangi batike ibiti. Esangan ndo mai walangi mati tiko na breast cancer. Ngalata ni rangaraba to tolo tiko na non ramati. Na bingo na kede baka mai walangi na mati singay simberangani singay ndonga si rona sentimita ira sangaraba sangarabi raw. Sang matanga ni ko libi na sudu. E ko libi tinga na bude nga lako tiko maya. Ngarabi saraba to tolo etiko talanga ni tataru me baka na mammogram screening. Ko mindike ba ko simberni ado na ndona sentimita mera ko telibra. Ko ya dina ni rato bi cancer namba gi basang bulu ira sia ado nga namba gi bit sang bulu sang bulu no. Me balang. O kento to ibiti kento ni sa kunito mengo sangay mendo na loko ya relevo na non kuniti ko simberni ra me baling bola. Na bandinti kengo na nungu saati ko tinka vitu namba kinu nungu takati una bolimbule le CWM but tambani visele na saunita ro nga kitu ritu mena loma ni tinka vitu namba ko na non raya do berati mena maramai bolimbula kebakanda na sini visu takaraw na non da itobo na loma ni tamba tamata go na the generation go ni tin namba kebakanda sini re ni visu takaraw non da rais and visu tak non rair na lubenda lewa abati na lumenda tangani yona warungo ena murieti nga na kawta matungo kenda na liote nonda ngoni bingarabi na lakani bale na behavior of the community na ndoti nga ko kitu sangati ngone kina me vadoriti na pingtoba merawani bakadon reba ba rara mata kana raini tamata meralang me watotol mermengarabi na matingo sa sanganindo mati tiki na may balang o kento nga ibiti kena nonto lewo ni loko ara ko babu na tiko na mati. Ila kanita reta tal suka na cancer isu do ira na marama reta na turang. Yo may wana ronan raw limsa bulu kena tul nan ro na kisi nando na mbaki enando tiko si rovira na turang. Cancer isu. Cancer isu. Iya. Sa toto batanga na kena sini wasiki na irna India batiki kenta na kau itu ke toto bataba bina saranga yondo na ka indi wale wirna India irna wakanda na India beleta irna bingo na ndonga na mati lele ra sanga ira bato tol sar me balimbula ndona ka tanga bulonya oir ndona ka lele sa bo pula saranga ni sini ela binti botuan ko ndonga na mati lele sanga irna bula kenda sanga sando na kana matelile bus ando sa chini rosang bulu tuna sentimita na kenda bude se sa kadam bote tumai kenda se bangalu ya tongai vale nandren na itu baru ni bingkarabi balimbula ke kai sini ko to tolo mai na mati el mal vale tura ke marama to to na lotu bono ke na mati tu bono ai chosese turanga ba na ilili tabandi bisele no non balimbula le suba do tu takatalanga balatan na ping toba sa na kenang garabi na ken sapa bimbibir na marama na ken sa ni sudu sabi bona numi turakel marama e gamni na sar sigmai ke wakila ni sona momo silala embasika albe na kasara wa kusa tagi ko ni ndona tambani sen ndona palimbula sen na paliwai e bolle ka bi ko mo lakin garabi ni silele to kana mati dari tal kana ken sa ni sudu bunwai e boy bena no murreda to kaya ni na yambaki nimbula embaki nimbula kune vale buti kona embaki vasang bulu kina embaki onsang bulu ndo tukunitu ni if you reach the age of 70 you 5 times have more chance of developing breast cancer than you were 40 years old ndonaka yo kito binakato kito ya do minambaki vasang bulu nangona binakasaranga mo ndikebi ko rauti kina watotolo meka kuni warakasar mesa buti lebutunga la ko may balimbula tini na pasende ni beira ke na cancer ti Congo genetically inherited ke baka ondo ba reda ba maluan ondo ba wili ka wana history ba balangi ya na tiko na genetically inherited genes ko babu na tiko sa lore tiko mi sandi ke biting mai bita na matini kawa endeo bata tiko mai bata kina breast cancer go ko ya do tiko na tin na pasende na matini kawa bundu mai ta songa na mate lako bata mai sambasi ketal nga kira ka sambasi ka batal tingami kena breast cancer na dan ini gene wateko na BRCA1 BRCA2 gene chikutal na Lifremoly gene vida na genes lalai sa loreti kumai yona kena ndike bi simberniado me keviti
Yo sa lore tiku mai na nit nungu bandiu da tiku mai na lomani tini namba kini nungu vilu tagi tiku i walimbole lebu CWM. Sa lore tiku mai sa vida batana family trees sa matata tiku mai ni lore tiku mai vir na matengo. Iyo. Ko ke baka e lore tiku o nia tobi kensa o tumbumu wa rua. Se o tinamu se ndotal na mother, sister or daughter. Doberto na family tree me lore bata main rosa le ro le tolu tiku mai ban lomani matu vale sa na via matata tiku mai sana rani vandita verto na muri mai na rani nan deo verto na matengo ngai na kena ustu bikito ni kebaka kune betina muna breast cancer ado namba ki wasna vulkalima se voto eli namba ki simberna wasna vulkalima mosan sanga mosan ndike birau tikani beta merani na itataru vi me ado roma ibiku ado mai balangi nongonongo sa tiku na na prophylactic mastectomy kebaka sa lore ibiku na genes ni breast cancer me baka na BRCA1 BRCA2 gene sa lore ngabiku sa oti na nomu basu ngone na nomu garabi ngone sara ni kole bisar ngana sudu mo metataru belata ni lore ibiku na genes ni breast cancer you have 100% chance of developing breast cancer. Esa batale dorusu katal mata bunu esa batale paka buna na matengo eda. Paka dike be sampo sono paka dike mana be se burbura. Lebu tiku na lebu na itala no lako na cause and effect. Cause and effect. Vaka mo madala tagati ko wana research ni tamban ni BCL. Wana cancer manda ni lung cancer. Quando non ha absolute cause and effect ni lung cancer, e lora ibi ko kan tabako ti ko ngele babu na lung cancer. Nabu ni non na le basika. Wana kan tabako. Wana chemicals ko lora ban lo man tabako. Yo wana breast cancer sinilebu sar na cause sinilebu na cause effect ko kitureda. Elebu na associations sini lore ni na nomungunua ile babu na matengo. Iyo na associations lore kina. Iyo na sono santarungo ndanage yadum bak ngai loma langin ndanage le tarongo na kalona solitarundina. Sa ni tuitabio kitu mikitu na reda mananga na dabo satu na dabo kitu renda kata kina. Do sini baka do sini reda rawa dabo li baka buna. Come mbasika kina. Iyo wana research todo ko. Research todo ko ni tamban ni bisele. Sinindo na absolute cause effect. Dona kana lewu ni research mana lotu kabi tu erle tu kon tikino ngor mbela tana kana mit. Yo be warta ke yana research from the religious groups. Esin me research wana medical research. Ken bambale ona sinra ni tu ta ka ndona ka ko sini lakumai wana ni tu surgical research groups. Dona taka ko la ko mai bana ko kitu wa ndin taka wana ndona medical evidence men mai vandi takinyo ko babuna ena wa muria etiko na stringing pathway me kitu no wa muria ko ya kitu na sa ambita mer ba madala yo ona sindra ni ba madala taka ndona research ena bukungan no ba madala o wasati ko na tamban nimbula o wasati ko na buku ni Ministry of Health o na ba muria ngana wana ndabunga na ndabun ko wa muria na Ministry of Health o Indonesia ko lo tir to ka balata kan len man so sa le ba bona sarna sang na ngunu sudu sar le buna kar le ba madal teken yo ko ya una be barta ka una sini be boske na blata sin me sini research wilika sang tala ni research ke tu na dagat kina tampani bola naka bale turakan marama bikim na sar cikmai lo tu bono ke na maten tu buni wai chose se turanga ba lili tampani bisele na balim bola lewe suba mai non ta bulang me balata cingana ping toba na boku ni mate na cancer sabi takabi ka sa kau tu ciko baka tolong bula se tu merang garabi na bubale ya kanira raw me bangare tegani ni rasando takali totolo ciko irana ratini bale o irana tine ni bubale se ira talaga na itekele ni ndo na bula ni mata bubale ndare ta tal cinga buno kena bale lebu na vika embasi kanga le baka buna ciko sembera sare ciko ni se baka detaki na daba kala embasi ka mai kina na mata ko ko di ka juga dona kana lebu ni bandindi kenda na randi keva yo na kai bandindin tai babu nuai keto sinra di na tawa ko mananga bate ko is found to be a high association towards cancer
Batiki iratal nga na ndotala na early na irna maramara sini value nitu rawroni ra develop ta na cancer high association sangan lorai as the cause effect beta ke kai cause effect kan ba ler ke na sini value ni irna rento ver na cancer beta tiko talanga eso ra sini value ni era sang talento cancer ko matatakin na baroni bital no ena ngaru na bamina kana nda bital no tipo bararam pamana len bono me ba madal tenga nandina ni kai ndikevi Boleh terakhir merama sa bibana dumit suka na tampan dimbula bikin ni merama ni setok ngana mati so bakilan indona bude lele mbasika sa bang mama sudah tampan dimbula elo bedak wa kusukusan na paliwai se palimbula o boleh kina na kabini kwa kita tu na itoke na lokuyar o dora bulo tu molo mungkin ai mau ba madalo talmanda na cancer ni sudu ko tebu sarnga mai banan dona bude lele mai bana ko singe simberni dona senti pakatongan dona matani yo ko endo tegu bale bu na eda na it starts off with a painless lump painless marble yo kendra kai biti ndo betani singa ni mos ndo sini bina kata menda ko to mai balimbula kenda sa na kasaranga sa asini ndara ni bosota rono mo sinda sandung ko to mai balimbula tolu na ustu lebu ni presentations ni breast cancer matai ke bukan dona painless lump kena kerua ke bukan bloody nipple discharge sendona sa te bu wa waiti kuma na suduna kena katolu ke bukan bukim boti ngana sudumu yo osanga ni o wasudu ngoni tiku bukim boti ngame na sudumu esa tolu na ibarite ke lebu ni kena sara ni tebu ndeo tebu tumbu tiku mai na cancer bata kil mona sa tebu tumbu mai kena tebu tiku mai bana lamp lalai tebu tiku mai ko lele menandona centimeter sala ko sale rona centimeter ala ko sale tolu o tia sanga indeo ta kisaro ko meli tiku mana kirkirua mu ita kingo na dana na lymph nodes me sa wakila talanga sa sona mapolo sa toke daka karonga ni mabondo na bambongo lebu de no mungirimo tutu batanga kena nangona ndona bude la mikini kena lebu de na kirkirua mu ita kingo ya na lymph node swelling asa warita ka ko ni sa sengwala ngani budi ti kuna cancer o ko sa te bu bawa kana tal tingani daki nangona sa ndeo kino ko ya bana kirkirwamu sa ngale ndeo ko na salninra lindeo na salninra era ni la ko misal lindeo tal na via senyango sono ngona renindeo ko bana te buso melibabu na venguleka se renindeo ko bana suitu nangona sa lindeo kino suitu sa renindeo sarna mona se sono ngona yadu kino na suitu ko sa ngale ba mol mulum to ko na suitu gale vavu no toko na paralase sa sinio lewatu na num susu num valilai ya ngona sange ndunge lebu na ngona sa ndunge adu me kini valimbulo de bunwa yo sa sinio lewatu na num susu kini ngu valilai ge adu me ai valimbulo sa amber we keto mai bingara ken beta sa adu na stage 4 ya sa end stage cancer ko era keto vina no vivana no mitiko ani bana leni bono na cancer se ronga ningara vini se kalile ke bukanga se tiku na sudu se rawroni ke tungaravu nangona salin deo ke na mesa adu bana sui tu se adu bana tebuso se sa adu bana liba se adu bana mona wa sa amber viketo na baroni bingara vital nga sa tungo ibiti sarani daka kena na chemotherapy me valele takarona mate o te daka na bisele o te anga daka na chemotherapy sonongona ke tu wako te valaing mele radiotherapy na baroni bisele sa tungo sarani ngaravi vatambangindo na mate yo ketu sinimana kata me ketu ngaravi ti na stage 4 cancer ketu kireti wana len bono ketu ba mamasti wana len bono so tu bono ka ko sumdani e stage talitu na iyo e bati na stage 1 na kena itik bu ko singe kalilai stage 4 ko sa end stage cancer ko sa ndeo mai wana sudu kena be tikin yang otaleso iyo stage 1 stage 2 stage 3 kito seran karabro nangona sa leado kena stage 4 sa nanito bingara kito ibalimbula kito na sinra ni basuka vemurele sta levale ndona temate sana nito itabi na mate nga sa kome kito na may bingara bitiko so nangona ramainda butu ibalimbula edo ni ralenga yo ya sana ya na nito itabi kito kadibikin wan maten tumi kito bingara bikina so nangona sala may sa sin lewatu non rosuso kina balila isangen nito itabi kito me kito na may ngarabi ratu so nangona sala kamay non redeng ni sala sen deng rautu ana itabi ni maten tu me non itabi me sulia na oxygen vebu kito birado ni ralenga nito itabi kito me na kito sanenge basong gona batamay na len bonwa ortona biwa kani
klangona ngona kalunga tani sa ndaya tu na kenya ado yo ketu sini vina kata mi ketu mai vi bala tikina matingo na stage 4 ketu kereti wana len wono kebakandarani ngarabara na matingo na stage 1 stage 2 stage 3 and then rani cure rate is very good me ba madala takamanda na au se te buda ba consultant surgeon ni walimbulai CWM na Ronondolo Chin Karua Ronondolo Chin Katolo songona todo ko mai ke na kisi kwa sangarabi raw mai bana Ronondolo Chin Katolo o ba murir ting mai na lo maniamba kilima sa wotingo we ira ko era sa seleoti 75% er sembula tungako Sele. ko era sa seleoti mena Ronondolo Chin Katolo 5 years survival 75%. Yo kuerna sinisele, all of them have passed away in 3 years. No ba madal takatiko. Endi na iso talanga virna sele ramate. Blatanir sa sele sa lauting mai at later stages. Endi na bibi na mater sange coating mai. Ketu sulen itu Sana menggarap belum tu ketu metakawangan itu bingarabi. Ketu na sinra ni bakua endu ay na bingarabi ngo. Nak. Iyo. Ngona ketu na sule ke dengan itu ndi na wana stage da banga oni ngole mekena. Nak. Iyo mletani sa ya romaya. Ko ya tu koneti ko keba ka ngarabi, there is still a 75% chance of survival for the next 5 years. Iyo keba ka usenga ngarabi. Era nyo mate tutolo. Lomani 3 years mortality, 100% mortality. Aules talmanda wana Ronondolo Katolo. Nak. Ronondolo Katolo ndona research adaka wa wuniwai ifremi wangana beti sa nito Minister of Health tingunongonongo. O wuniwai wangana beti anoni itabio kwa ndono na research ava madalaki na Fiji Medical Association Conference na 2003. Singeda kabuti kuno na Masters in Surgery thesis. Ngai ava madalta ko kwa nona itabio kwa mena 1999 ya na Ronondolo Katolo. Songona keda kwa na kisi keda kwa diagnose ta kiva na cancer. Mai wana 1999 ya na Ronondolo Katolo. Lore kwa nona vandintiko kwa. O ira keda na Ronondolo Katolo. Mai na 2003 60% mortality in the first year of diagnosis. Bete abarita ka tuna leo nita matara rasa ngiado ngami balimbula ni rasa yado ngami balimbula mer mai. Iyo. 60% mortality. Ketu sangai songko na nambak sauti ketu rida. Mai nambak sauti kuira keda mananang garabi kirna sin garabi ketu sangai compare ta katale. Ngono ko kento sa yado tik mai na 20% mortality. Santo na tamani visa leo sa yado tik mai ngo mai na Ronondolo Katolo kina Ronondolo Rusangabulu. 60% mortality na Ronondolo Katolo to 20% mortality. Ira manana 20% so mananga ketungi sila tiko asambera tiko. Kuarang ibabu na tiko. Yona nito bingarabi balimbula na katumani balimbula na ndola tunga. Ndola tunga ngoni bingarabi. Yo kitu kerker tunga wana len wono vinakatag mi kitu bingarabi na stage 1, stage 2, stage 3. Bika kitu kakonga ninge mi bingarabi tiko na stage 4. Stage 4 na tiko nga navaro ni bingarabi na takini o sana sini sana sianga ni curative surgery o kwa sana palliative surgery. Kaya kaya nang yata na visi alam belata nga may taro na nra kwa sa nrono tunga mikil. Sa sini may belata may kuliv na mati. E na raw-rawsar na bingarabi kaya kaya sa nga may taro na mati ni se kalilay. O na tura kena maramba na lotu manua kena mata intu na babiri bana sa tiko na ibang madala na lili ni tabani bisele na balimbula lewe suba unua itse se turanga ba na yakabi ndai na makatali tunga na singa tambo na tokoro take na ono kapaka kena nambongi lewe talanga ni moniti ni ndare de sa ni bunua na ndaro tarata mata na kena ndewa na mate ni kawa ni rede juga sambo wili tal tunga kena na mate ko kensa. Kena be mati tali so koron tu dia mai na mati di kau baru taramba tanga ramba. Tiko na be mati so koron dia mai yo kwa sa tiko kwa nge vandina taki babu ni wai. Wakana breast cancer ngo sa tiko na BRCA1 BRCA2 gene kwa sa vandina taki ni kwa ngo e babu na tiko mai na kena ndio na breast cancer. Belaka bunwai ni berenga ni thabo tiko na wasiri ngono lotu bono kena mati tu. Thabo mata na kena ngai sor na tarong na pinto bango. Rani na biba ka titaki. Na mo biba we ka taka. Ko ba madal takati ko sa tin kabitu namba kini nungu taka ba tambani bisele balimbula levu na nonda reda tiko na itobo ni kaw ito ke
Vira keda na ndona kana ko kuna tiku lomani ambaksau tike tu wa ndike valesta le ko ira keda na sa kune mai vira na kensa mai ambaksau tike na ambakngo ke tu se seletaronga 35% vira 65% ni le ni bono air sen ro abo gitu ngona bangar wai babiti ko ko mure na wai babiti naisongoni ni tin kabitu na ambaki ni bingarabi na tamba ni bisele kir na yadon berati mengo kir na mai matin dole tingo naisongoni lebunga me ona tukunekya na wai babiti esanga ni daga bana breast cancer Aku serah. Belata ke kanda na bambala utati una nonda baru ni vital no ni daga bana breast cancer. Do talaga na lebu ni maram ni bitir na mai lenga tikin na bamatala. Alge tos dengan. Alge tos dengan wil. Pula ke buloi berang ni tap. Namu eu cuci dengan di pasal. Nunggu wasal nga ker ti wana len wono ko baka me utok rota katal ti una na ker non dei tab menda viva era tek me bolimbula. Ke baka kuni ti kun dona bude lelai sudumu binadak mesengara berau ni sekalilai kakuni waraka me lai babuna na paralase kakuni waraka me lai babuna mosasin lewatu no mususu akin valilai mengara bi balimbula setiku non dei tabi nandela ni burburungo da kita kasarna non da daka na kenengu sa kim talnga na doni bingara bitungo e balimbula kem kadi bital ngame bana klomi kem ngata kabana nem daka kem mi kilani ngona nem mi tabi kem na tuba rautu me kem na bingara bina na stage da bangani ngo ya do mekena yo na bia na kata kisara kem ka ni auto tolmai beta mere ni mai mana ken na baru ni bingara bitingo e balimbula Kunaka na lotu balua kena matentu anda ba bina chiko na bunuai ka liliu talngani besela tambani bunuai na tambani bola ni busata na balimbula lebe suba bunuai chase straba na sabale bono mninga na me daba na mada katumai na lotu bono kela matitu lo mninto ni bigara bigo alipate 19 ke bunu wai chase straba ni kalungata ni samote people are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely, looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man